Aldo, anak. Kumusta na kayo? Ing modulay ni susopa ng iubok in kekang kapasidad ban mabiyasa ang pong apaundad in kasanayan king pamanintindi karing ababasang kwento king saop na ning pamamya komento ang pong pamakibat karing putang tungkol king abasang kwento gamit ya in kompletong panyalita. Asahan niya na maging kawili-wili keka ing pamangawa karing aktibidad ang makapadug king modulay ni. King kayaryanan ning modulay ni, asahan da kang maging aktibo king pamakyabe, pamamasang kwento, king paralan ang makagawang komento ang pong makapagibat karing putang gamit ing kompletong panyalita. Ipakit ing lugod at kawilian ing pamamasang kwento. Ing pamamasang kwento, netong yung proseso, pamangailangan kaisipan, konsentrasyon ang pong focus. Papakit na ing ugnayan na ning sinulat king mamasa, king paralan, amididinan niyang interes, inspirasyon, ang pong kebalwan, kareng babasan ak komento. Mauwagya ing kaisipan, ang pong kakayanan, king pamanintindi kareng bage malino. Mididinan niyang pamagbayo king paniniwala o kaugalyan. Midadagdagan niya kebalwan at mirarasya king miyayaliwang lugar gamit ing kayang imahinasyon. Lawen niya ing letrato. Isulat siya ing ustong amano king kawon. Nanuya ing ustong amano king number 1. Nung ingke kayong sagot, lapis siya, gusto kayo. Nanuya ing ustong amano king number 2. Nung ingke kayong sagot, ba kayo, gusto kayo. Nanuya ing ustong amano king number 3. Nung ingke kayong sagot, kalabasa ya, gusto kayo. Nanuya ing ustong amano king number 4. Kung ingke kayong sagot, kamaya, gusto kayo. Nanuya ing ustong amano king number 5. Kung ingke kayong sagot, candy ya, gusto kayo. King pamamasang kwento, dapat lang tandanan ting tutuki. Talnan niyang masalese ing libro. Basan lang masalese at pagintinjan ding panyalitang makasulat king kwento. Ibuklat niya ing kaisipan kabang mamasa. Gamitan niya ing kekang imahinasyon kabang babasan me ing kwento. Lawen niya ing letrato. Pakipadanla ding kutang. Number 1. Nino ding king letrato. Nung ingke kayong sagot, pamilya, gusto kayo. Number 2. Nano ing gagawan na balang metong. Magaling, misasaupan lang maglinis. Number 3. Gagawan mo rin ba ini tingke kayong bale? Nung ing sagot yu, opo, very good kayo. Basan tayo ngeni ing kwento ang pong pakibatan la ring tutuking putang. Pamagat na ning kwento, ing pamilya ng Grace. Grace, pangadwaya ka ring atlong mikakapatad a Salvador. Imano, yapin Josefina Salvador. Metong yang masipag ang pong mapanyeseng inda king kayang pamilya. Rodrigo Salvador naman ing kayang pengaring lalaki, responsable ang pong maganakayang tune king kayang asawa ang pong atlong anak. Samantalang iko
Loya na Danilo, paneyang makayang tabi, king kayang pengari, king pamanyese karin kayang kapatad. Grace naman, kasalukuyan niyang atsuking kadwang grado. Masipag yang mag-aral ang ponglagi yang maninto, karin utos na nin kayang pengari. Joel ing karelang bunso, yapin ing mami saya king pamilyado. Gustong aldo na ning Sabado ampong Domingo, misaup-saup la king pamangawa king obrang bale. Metong lang ulirang pamilya a dapat pakyapusan. Ing lugod ampong respeto, karela tunayang magbunga. Pakhibatan talang ngeni, ding makasunod akutang. Bilugan niya ing letra ning gustong pakibat king balang bilang. Number 1, nino ing pamilya king kwento. Letter A, Salvador. Letter B, Santos. Letter C, Sevilla. Nung hindi kayong sagot, Aya, gusto kayo. Number 2, nino ring pengari ng Grace? A, Jose at Mila Salvador. B, Roberto at Julieta Salvador. C, Rodrigo at Josefina Salvador. Nung hindi kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 3, ilan lang may kakapatad ni Grace? A, 3. B, 4. C, 5. Nung hindi kayong sagot, Aya, gusto kayo. Number 4, nino ing manyesaya king kayang pamilya? A, Danilo. B, Grace. C, Joel. Nung hindi kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 5, nanong klaseng pamilya dari Grace na dapat lang pakyapusan? A, matyaga. B, magulo. C, uliran. Nung hindi kayong sagot, siya, gusto kayo. Ngeni, kumpletuan niya ing kwento. Pilinan niya ing gustong amano king kawun. Isulat la king bulis ding pagibat. Ding amano king kawun, yapin la ding pusa, pamangan, dagis, lata, piyesta, sinabog. Impamagat na ning kwento ing mataloting tilo. Sinulat ng Nelia T. Bamba. Brum brum, bigla may mulaiya ipilo. Atin pong nanuya ing mawawalang salita. Nung ingke kayong sagot, sinabog, gusto kayo. Sabi ng gulisak, Ima, nanuya po ito. Witis lareto, anang ima. Munta na ka, Kenny, manapag na kong nanuya ing mawawalang salita king number 2. Nung ingke kayong sagot, pamangan, gusto kayo. Kaluklok ng pilo, mitdala ring sulo. Ima, gulisak ng pilo, nuka rin ka. Madalumdum ko, tatakot ko, anang sinabi. At syuko mo kening lele mo, anang ima. Habang makaluklok ya, linong dagya ing, nanuya ing sagot, king number 3. Nung ingke kayong sagot, pusa, gusto kayo. Meow, meow, panagalane ing dagis. Ima, anang ginulisak, ni nanuya po. Atin niya mong tatagalan,
ing sagot, king number 4. Nung ingke kayong sagot, nagisya, gusto kayo. Anang ima. Ay pilo, kapilan kaya milako ing takot, king katawan. Pinandit mo, tuki-tuki, ing dimdamdang akbungan. Boom, boom, psst, boom, kayag nananing kange, ing pamanigtig ning musika, at kalampagan daring, nanuya, ing sagot, king number 5. Nung ingke kayong sagot, lataya, gusto kayo. Mag-umpisa na ing, nanuya, ing sagot yo, king number 6. Nung ingke kayong sagot, piyesta, gusto kayo. Anang ima, tinandola, king awang, masala na ing paligid, dakal na tawong magsaya. Basa niyang pasibayo ing kwento. I-drawing niya ing masayang lupa, istong masayaya ing panandaman ing tao, king makasulat a panyalita. Malungkot a lupa, gustong malungkot ing panandamana ning tao, king makasulat a panyalita. Tatakot a lupa, istong tatakot ing panamdaman ning tao, king makasulat a panyalita. Number 1. Bigla may mulaiya ipilo sabi ginulisap. Nanuya ing panamdaman keni. Nung ingke kayong sagot, tatakot, gusto kayo. Number 2. Tinandola king awang, masala na ing paligid, dakal at taong magsaya. Nanuya ing panandaman keni. Nung ingke kayong sagot, masayaya, gusto kayo. Number 3. Ay pilo, kapilan kaya milako ing takot mo king katawan. Anang ima. Nanuya ing panamdaman, keni. Nung ingke kayong sagot, malungkot, gusto kayo. Number 4. Kaluklok ng pilo, mitdala ring sulu. May mulaiya at sabi inaus na imana. Nanuya ing panamdaman, keni. Nung ingke kayong sagot, tatakot, gusto kayo. Number 5. May umpisa na ing piyesta. Nanuya ing panamdaman, keni. Nung ingke kayong sagot, masayaya, gusto kayo. Sagutan tayo, ing gabay na gawain to. Basan la, ring makuya na kwento, pakibatan la ding kutang. Isulat siya, ing letra na ning gustong pakibat, king gulis, bayo ing bilang. Number 1. Mintaya palengke i Kristi, para manyaling paninda, king kayang sari-sari store. May kapulot siyang 500 na pesos, habang maglakad siya king dalan. Magkano ya ing apulot ng perang Kristi? A. 500 pesos. B. 50 pesos. C. 5 pesos. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, A ya, gusto kayo. Number 2. Minukyat siya king kun amangga iberto. May akini siyang putakti kabang paukyat siya king kun. Midi na niyang dakal apantal king balat. Nanula ring menginis kang berto. A. Panas. B. Lamok. C. Putakti. Nung ingke kayong sagot, C ya, gusto kayo. Number 3. Mendilo yaking uran i Elena, pangabengi, sinipon niya ampong menguko. Eya may katudtud masalese. Bakit siya may sakit i Elena? A. Kulang ya sustansya katawan. B. May nganyang dakal a ice cream. C. Mendilo yaking uran. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo.
Number 4. Meli Bangyo king pamanalbe television ikarino. Akalingwanang gewa ing kayang project eskwela. Eya linob kinabukasan uling tatakot siyang makamwanan king kayang mestro. Bakit naagawang karina ing project na eskwela? A. Meli Bangyo king pamamyanong. B. Mi patudtudyang maranon. C. Meli Bangyo king pamanalbe television. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo. Number 5. Dakalyaseseng manok ampong babi ilino. Iti ingkarelang maging kabiyayan potang mga ragul na lading sesena pamisalidala palengki. Nanula ding sesenang lino. A. Manok at itik. B. Manok at babi. C. Babi at damulag. Nung ingke kayong sagot, biya gusto kayo. Nganibasa niya ing kwento, isulat niya ing check king bulis nung ing panyalita milyarya king kwento, ampong X naman nung aliya. Aldo ning pamilya. Aldo Sabado, maranon lang may gising ding pamilya karewon. Migluto yang almusal iima, kabang itatang menyak luyang danum agamitan da pego bran king bale. Ialan, may mali siyang mula king patingapon. Ding atlong anak, Alan, Rodel, ampong Mario, atin lang sari-sariling pego bran king bale. Alan, mamali siyang mula. Rodel, maglinis siyang bale. Habang Mario, sinaw piya kang imana king kusina. Masipag lang magobra para king balang meto. Keni, mayayakit ing tunedang pamikalugod. Number 1. Milyarya ba king kwento ine? Aldo Sabado anyang maranon lang migising ding pamilya. Nung ingke kayong sagot, check ya, gusto kayo. Number 2. Milyarya ba ing panyalangitang ini king kwento? Mamali siya king mula kabang itatang mananaman niya king mula. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 3. Mario yang sinawp kang imana king kusina. Milyarya ba ini king kwento? Nung ingke kayong sagot, check ya, gusto kayo. Number 4. Ni Alan, Rodel at Mario atin lang sari-sariling obra king baleda. Milyarya ba ini ketang kwento? Nung ingke kayong sagot, check ya, gusto kayo. Number 5. King Alan, king manyaklo, ampong maglinis king bale. Milyarya ba ini king kwento? Nung ingke kayong sagot, kisya, gusto kayo. Tandanan. King pamamasang kwento, dapat lang tandanan ding tutuki. Talnan niyang masalese ing libro. Basan lang masalese at pagintinjan ding panyalitang makasulat king kwento. Ibuklat niya ing kaisipan kabang mamasa. Gamitan niya ing ekang imahinasyon kabang babasan me ing kwento. Basa niya ngeni ing kwento, ampong pagkipatanla ring putang. Ing pamagat na ning kwento, ing barangay San Jose asinulat ng Edna L. Pineda. Ing San Jose, yaing peka manating barangay na ning Santa Ana. Simpliya mo ing obrada ring kayang memaryo. Keraklan karing tao keni, or telano la ampon pale ing tatanang da. Anyang minunang panahon, katmon ing lagyuna ning barangay ay ni. Ing katmon,
metong yang klaseng tanaman ampong imbunga na mabilugla at maslam balamo kamyas. Hinaus den katmon ing lugar uling dakal at tanaman akatmon ing tutubo ka rin. Wera ka rin katmon, dakal adikot ing makatanam king barangay ay ni ampon di taklamo ding taong makatuknang. Linabas ing makabang panahon, mera kala ding tao, ampong meging maunlad ing karelang kabiyayan. Dakal makapagobra aliwang bansa na makasawt ing progreso ning karelang biye. Anyang meunlad dya ing barangay San Jose, ing San Jose ngeni Bistaman, malati ampong simpliya pa rin, metong ne karing maunlad ng barangay ning Santa Ana ngeni. Nanuya ing dati ng lagyo ning barangay San Jose. Nung ingke kayong sagot, katmon, gusto kayo. Nanuya ing buri ng sabyan ning katmon. Nung ingke kayong sagot, metong yang klaseng tanaman, gusto kayo. Ilarawan me ing barangay San Jose anyang minunang panahon. Nung ingke kayong sagot, dakaladikot at ditaklamo din taong makatuknang, gusto kayo. Nanong pamagtayo, ing milyari king barangay. Nung ingke kayong sagot, meging maunladya ing barangay, gusto kayo. Nano kaya ing sangkan, nung bakit meging maunladya ing karelang barangay. Nung ingke kayong sagot, dakal may kapagobra aliwang bansa ang makasawop king progreso ng karelang balen, gusto kayo. Hangganem Kenny, salamat!